Еден од најневеројатните прописи донесени во историјата на Европската Унија е оној од 1988 година, со кој беше уредена продажбата на овошјето и зеленчукот во земите членки на Европската Унија. Некои од критериумите ја забрануваа продажбата на закривените краставици, ја одредуваа должината на бананите и тежината на морковите, одредуваа и колку зрна треба да има во мешунката на грашокот. Токму во овој период, најголемиот дел од државите на Балканот пак беа убедени дека ги произведуваат највкусните овошки и зеленчуци, природни и колоритни, иако од естетски аспект ни приближно толку убави и сјајни како европските. 20 години подоцна, во 2008, Европската комисија, надлежна за ова прашање, го повлече овој пропис. Но дел од критериумите остануваат да важат, и тоа за некои од клучните земјоделски производи. Да изброиме колку треба да има чешниња во една главица лук. Мислам дека веќе и не мора, зашто доколку стануваше збор за ова исто до пред 18 месеци, ќе требаше да има точно 16, за да биде ова чешне лук поставено на некоја тезга на пазарите од членките на Европската Унија. А вишните и црешите да не се помали од 2 см. Исто како и големината и разликата меѓу најголемиот и најмалиот домат во едно пакување. Дали мислиш дека како држава ќе успееме да одговориме на земјоделските критериуми? И каков би бил пазарот денес? Убеден сум дека ние сме зависници од вкусот на нашите домати, од мирисот на јагодите и впрочем нора ние секогаш се фалиме дека странците не можат да се изнауживаат од прекрасните салати кога ќе ги седнеме на нашата трпеза. Да. Сите имаме спомени од малските дружби и ужинките од зеленчук и од овошје. Но сега се поставува прашањето за потеклото на производите и критериумите за нивна безбедност по здравјето. Ајде да ги видиме тогаш критериумите на Европската Унија, специфичните барања кои што останаа само за 10 вида овошје и зеленчук. Ајде. Ако се споредува придонесот на македонското земјоделство по некои показатели со истите во ЕУ, можеби може да се наречеме земјоделска земја, бидејќи приближно 2 до 3 пати нашето земјоделство има повисоко учество во бруто домашниот производ од просекот на ЕУ, а дури 5 пати од најразвиените земји на Европа. Македонија има и неколку пати повеќе земјоделско население отколку земјите на развиена Европа. Министерството за земјоделство на Македонија со Законот за квалитет на земјоделските производи ги уреди пазарите, ги прецизираше стандардите за квалитет, класификацијата, означувањето и информативниот систем за свежо овошје и зеленчук, ги заштити земјоделските и прехранбени производи со географски назив и ознака за гарантирана традиционална посебност. Сепак, ниту на отворените пазари, ниту во супермаркетите нема да пронајдете ознаки за потеклото и квалитетот на овошките и зеленчукот, еден од критериумите на ЕУ. Од друга страна пак, многу малку од граѓаните кои ги купуваат, ќе се заинтересираат за начинот на нивното одгледување, прскањето против пестициди, дали се од домашно производство или увезани од трети земји. Дури да постои некаква база на податоци, таа секако не е достапна до граѓаните. Контролирањето е сега на ниво на државата. Државата си презема одредени мерки да храната мора да биде безбедна. Што значи безбедна? Дали е таа безбедна? Ние се трудиме да имаме безбедна храна, но колку е безбедна, тоа е друго прашање. Безбедноста треба да се бара преку сончевото осветлување и озрачување, треба да се бара преку поливањето, иригирањето, она вода што се користи. Безбедноста на храна треба да се бара и преку воздух, протокот на воздухот. Колку во воздухот и какви се честички, има и механички, биологички, физички, радиоактивни, хемиски, така натаки. Прашање е колку е таа безбедна, но викаме дека е безбедна. Македонските производители веќе се изборија со тој европскиот џин. Меѓутоа, сепак сме се уште джелати на своето производство, заради тоа што не знаеме да се го искалибрираме, не знаеме да се го отпакуваме, па го носиме таму на европскиот пазар и го даваме за пошто. Зашто? Ако се добро припремата е многу битна, европјанинот знае на какво подрач или на каков субстрат, земјишен субстрат, при какво сонце, при каков воздух, при каква вода. Тој знае квалитетот него. Меѓутоа бара празнини, бара не усогласи дека работи за да го земи пошто зошто, да го препакува тоа вошто да го препакува тој зеленчук и да добие 2 пати повисока цена него што го платил на
нашиот производител. Ja znam od koga kupujem jabolke, od koga kupujem, ja ne kupujem od sekade. Evo, Lepče, čak Lepčето, dojdem odavde da ga kupujem. Kaj crkvate živim, duše, ne mi je daleko. Ali dojdem, evo i ovošje, od него kupujem. Ягодите, например, овде како се тие во Сарај што се произведуваат, тие се тотално загадени. Пошто на улица тие седат, возилата врват, горивото тотално оди на тие артикли и народот тотално страда од тие работи. Појма немам. Појма јаболката од Библијата. Тие непрсканите се познаваат одма, тие се не се убави наликали се, потоа се познаваат. Ги прашуваме, меѓутоа не добиваме секој пат адекватен одговор заради тоа што тие сака да ја прода стоката, не кажуваат реално. Изборот ќе падне на еколошки здрави, па макар нека бидат и малку и понеквалитетни, само еколошки здрави да се. Не значи и дека најскапото е најубаво, а не значи и дека најевтиното е најубаво. Сепак некаде средниот оваа дел или кога се купува на поголема количина, секогаш е подобар избор. Косово нема значајни климатски ниту пак географски предности. Очигледно дека се наоѓа пред сериозна конкуренција од соседните држави, кои го преплавуваат неговиот пазар со свежо овошје и зеленчук. Формални на Косово постојат услови за извоз, но земјоделскиот сектор на младата држава се соочува со многу мали фарми, мало производство и недостиг од советодавно тело во оваа област. Kosova ka kapacitetet që mund të prodhojë produkte të ndryshme, qoftë me origjinë, zakonisht produkte me origjinë bimore, ku si rezultat i kësaj Kosova eksporton në disa shtete të Bashkimit Evropian zakonisht perime të ndryshme, janë raste të cilat kanë ndodhur në vitet paraprake. Prodhime apo të gjitha këto produkte të cilat prodhohen, zakonisht mundohen të plotësojnë ato kriteret të cilat janë të kërkuara edhe me normat e Bashkimit Evropian dhe të gjitha këto produkte lirisht mund të them se janë produkte të sigurta, janë produkte të cilësore, për arsye se vetë ata prodhues nuk janë të interesuar të kompromentojnë vetë produktin e tyre si produkt, nuk janë të interesuar të kompromentojnë edhe subjektin e tyre si subjekt apo si operatori i biznesit, mirë po edhe prodhues të ndryshëm, do të thonë dhe në kushte artizanale, cilat do produkte që i prodhojnë, mundohen të respektojnë dhe të përdorin ato standarde apo të respektojnë edhe masat e higjienës sanitare në nivele maksimale me qëllim që produktet të jenë cilësore, produktet të jenë të përdorshme dhe të mos kemi ndonjë incidencë apo rast të helmimin nga përdorimi i atyre ushqimeve. Kështu që edhe ata prodhues mundohen të respektojnë në maksimum dhe lirisht mund të them se janë produkte të sigurta dhe produkte cilësore. Dhe të gjitha ato produkte realisht duhet të jenë të etiketuara dhe duhet të kenë në etiketën e tyre edhe përberen apo cilësinë e atij produkti, të gjithë materien përbërëse të atij produkti, dhe në rastet kur neve hasim produktet e cilat nuk janë të etiketuara, atëherë ato largohen nga tregu dhe nuk lejohen që të shpërndahen për konsum apo që të përdoren nga ana e konsumatorëve të vendit. Kështu që neve si Agjenci e Ushqimit jemi mjaft të kujdesshëm në këtë drejtim dhe jemi edhe transparent edhe me konsumatorin, jemi transparent edhe me prodhuesit dhe mundohemi që të ruajmë edhe atë partneritetin apo lidhjen e bashkëpunimit edhe me konsumatorin edhe me prodhuesit të cilët merren me prodhimin e këtyre produkteve ushqimore. Po tregoj se unë kam këtu afër shtëpinë, afër tregut, edhe gjithmonë e blej produktet të pastra, po mendoj jo mundona me ble ma original, kështu naturale. Po unë kam shtëpinë afër, kështu edhe që qashtu. Po tregoj të vërtetën këtu ka mjaft produkte që për jashtit janë dyshimta. Unë për vetes mirë me ato heq i iku aty në sene, sidomos prodhimet mishnave, këto sene që janë më të rrezikshme, unë për vetes si blej ato. E ka bëllë, po unë informata që shumë s'kam, po e di si ka. Edhe pasërtia është nivel që shqitën e rrugëve. Nësë është, për shembull, nësë është ma i bukur që
Atu që jo ma e sheshme, veç pëse është ma e bukur. Jo, për ata se mundet me konë bashkë për kundërzi. Aje bashkë që është reklame, bashkë që është e mirë, për mua e së është kur gjithë. Bashkë që ato që i reklamojnë, nuk e marë, se malë që është e mirë, s'ka nevoj me reklamu hiq. Aje malë që është e mirë, nuk ka nevoj, as me reklamu, as kur gjithë. Aje malë i dëpë, për hesab tem, aje reklamohet. Se ma shko që është maj dëpti, aje reklamohet. Saj që është e mirë, s'ka nevoj me reklamu. Привремениот договор за слободна трговија меѓу Албанија и Европската унија од 2006 година носи придобивки за албанската економија, проширувајќи го опсегот пазари за албанските производи под привилегирани услови. Според статистиката, во Албанија има близу 30.000 хектари култивирани насади со зеленчук, од кои само 10.000 се со култивиран домат, а додека пак 14.000 со мешункасти насади, од кои најмногу со граф и со грашок. Секторот за производство на овошје пак е еден од најбрзо растечките во земјата. Албанија се обидува да ги почитува стандардите на Европската унија и затоа и добива помош во професионални услуги, материјални средства, усовршување на домашната технологија, се со цел да ги исполни критериумите на унијата, но и секако да представи нешто од своите производи од кои што некои не се ни застапени на европските пазари. Sa i përket eksportit, unë mendoj se jemi në një situatë kur tregjet janë hapur, tregtia është liberalizuar dhe oportunitetet më të mëdhaja për prodhimin bujqësor, qoftë në Shqipëri, qoftë në vendet e rajonit, është që të orientohen nga produkte specifike, nga produkte vendase specifike. Ne nuk mund të konkurrojmë me produktet e zakonshme, ne nuk mund të konkurrojmë vendet e Bashkimit Evropian as me mishin dhe as me qumshtin, qoftë nga produktiviteti, qoftë nga standardi. Ne duhet synojmë në çdo vend të kemi si thua të produktet tona specifike dhe në këtë kontekst ajo që ne po bëjmë në Shqipëri është që me politikat veçanta të nxisim prodhimin vendas, kryesisht prodhimet bio, të cilat kanë mundësi të dalin në eksport. Kur them këtë kam parasysh prodhimin bio në perime, në fruta, në vajin e ullirit, në bimet mjekësore aromatike e të tjera. Pra, kjo është si thuash mundësia e vetme për të qarë në tregjet e Bashkimit Evropian. Në përgjigje të kësaj pyetje, unë do të veçoja dy kategori prodhuesish në Shqipëri, sa i përket ndërgjegjësimit për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve. Kategoria e parë janë ata prodhues të cilët janë të orientuar për treg, pra prodhues të mëdhej dhe prodhues të mesëm, produktet e cilave të plotësojnë nevojat familjare, por një pjesë e tyre edhe tregtohen. Kjo kategori është më ndërgjegjësuar sa i përket problemeve që lidhen me mbrojtjen e shëndetit e kafshëve. Unë mund t'ju them se po të udhtoni në Shqipëri, jo pak, por do shihni në disa raste fermer, prodhues, cilët kanë ndërtuar komplekse moderne të rritjes të mbarshtimit të gjedhit, komplekse moderne të mbarshtimit të shpendëve, stabilimente moderne të përpunimit produkteve të bujqësore, cilat plotësojnë të gjitha standardet e Bashkimit Evropian dhe kjo kategori është kategoria më ndërgjegjësuar, qoftë për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, qoftë edhe për praktikat e mira të prodhimit, qoftë edhe për standardet dhe sigurinë në përpunim dhe në tregtim. Grupi i dytë, më pak i ndërgjegjësuar do thosha, është ai grupi prodhuesve i cili nuk është i orientuar për treg. Vetëm si çmim këto janë shumë të larta. 1300 lekë të kilës spinaq, ta marrësh ke fshatari që kanë nxjerr aty, po sot nuk ishte, se marrin vazhdimisht. Aja ta jep për shembull me 300 lekë kilën. Nuk e dim vetëm se shohim se janë perimet për shembull shneshme, freskëta, edhe po 21 orë me të drejt ke çmimi. Atëre, në qoftë se do kishit frutat e shtrenjta edhe që duken bukur, edhe frutat lira po që nuk duken aq bukur, këto zgjidhit. Ato bukura janë, po çmimi është i shtrenjtë, na marrim ato ku janë më të lira. Edhe janë më të shtrenjta. Ne shohim ku kanë më lira, dy ta marrim me vend. Mushim parkun. Po, në qoftë smurimi më keq edhe kjo. Na pyet njëri fare as tjetër llogari njëri. Po, veti pyesni shitse? Pyesim po tjetër llogari, po dëshëm edhe po dëshëm iku. Në qoftë se do ishin fruta e perime të bukura apo të shtrenjta, e ca tjera që s'duken aq mirë por të lira, ku do blinit? S'ka, ka lek fare këtu, të shohim më të lirën shohim ne. Edhe te buka shohim tjetër më lirë, që ajo është problem për ditë, jo ke këta të tjerë. Vetëm nga halli e kemi. Konkretisht fermerët tonë i prodhojnë më pak kimikate. Edhe nga që kimikatet këtu janë edhe qik
читање да шум. Кështu që prodhimet e vendit janë më të mirat. Нора, строгите регулативи на Европската унија од 1988 година за производство и дистрибуција на овошје и на зеленчук во Словенија беа прифатени без поговор, третирајќи ги како мерки за заштита на здравјето на граѓаните и како мерки за заштита на животната средина истовремено. Словенија ги почитуваше стандардите дури и за производство на, не знам, например, прави краставици, мали моркови, специфични главици лук, како еден од условите за учество на европските пазари, рамноправно учество на европските пазари, на сите земји членки од семејството и за остварување приход. Да, но кога во 2008 година строгите правила за производство на овошја и за производство на зеленчук беа омикнати, тогаш словеничките медиуми и словеничките експерти овој чекор го протолкува единствено како можност новите членки во Европската унија да учествуваат на европскиот пазар со своји производи. Имено намалувањето на ригорозните стандарди е инекција за финансиската криза. За одредени производи како цитрус, праска, круши, јаболка, киви, грозје, домати, пиперки, например и многу други, сепак останаа да важат старите строги нормативи. Словенците сметаат дека 75% од вредноста на трговијата во Европската унија се должи токму на овие производи, за кои стандардите не се укинати. Prvi cilj je sveda visoka varnost v prehrane. Mi mislimo, da tudi na področju sadja, vrtninarstva in ostale poljedelske pridelave moramo slediti prehrano živalskega izvora. Zakaj? Zato, ker tam imamo postavljen HACCP od začetka do konca. Mi verjamemo, da bomo isto morali narediti tudi pri vrtninah, pri sadju in ostalih poljedelskih proizvodih. Drugo, kar pa je pomembno, da vemo, da ko govorimo o kakovosti, ki je pomembna za potrošnika, kakovost pa ne pomeni, da morajo biti vsi proizvodi uniformirani. Tako da je smer razvoja je prava. Zanimivo je, da Evropska unija tudi misli, da ureditev, ki smo imeli v bivši skupni državi Jugoslaviji, je bila dobra. V vsakem primeru boljša, kakor je mogoče v tem trenutku evropska, ampak verjamem pa, da tudi teh 10 standardov, ki še velja, bo čez čas postalo preteklost. Slovenija je v osnovi uvoznik hrane, zato tudi naša nova strategija do leta 2020 se imenuje Zagotovimo si hrano za jutri. Če vam povem recimo 2 ali 3 primere, mi recimo v tem trenutku trošimo na letni ravni 1 milijon ton žit, proizvedemo samo pol milijona. Pri vrtninah je pa še dosti manj, nekje 8 do 40%, odvisno katero vrtnino opazujemo. Kaj je naš generalno izvozni produkt? Največ izvažamo surovega mleka. Pri surovem mleku imamo veliko proizvodnjo, to je v bistvu več kot potrebujemo, to je tu 110 do 112%. Tretjino odkupljenega mleka trenutno izvažamo, večino tega gre v Italijo. Tega mi sicer v osnovi ne želimo in bi radi v bodoče to spremenili, zato ker nam je seveda v interesu, da izvažamo, če že moramo izvažati produkte za dodano vrednostjo. Ne. Dobar, super, a nije dobar? Kvalitetno. Prvo poskusimo robo, da je užitan i to. No je da je domače. Poreklo je gotovo zelo važno. Važno je, da vemo, od kje prihaja. To se mi je že zgodilo, ko sem kupoval italijansko solato pa radič. Zelo lepo je izgledalo, okusa pa ni imelo nobenega. Ja, jaz zdaj kupujem vedno pri tem gospodu, ker vem, da ima tudi kvalitetno. Tako da tudi, če ne izgleda dobro, vem, da je dobro. Mi kupujemo samo domače, slovensko robo. Ali zelo malo, ker imamo večinoma doma pridelano. Предпоставувам, Нора, дека дури ни некои земји членки на Европската унија не можат да ги достигнат овие критериуми. Мислиш ли дека граѓаните прават разлика? Не сум баш најсигурно угнен, затоа што малку ми е фрустрирачки податокот дека се оно што го купувам од пазар и од супермаркет и го ставам во кеси треба да изгледа баш како на реклама, некако се фотошоп. Да, но во Словенија, например, не мора да се грижиш за тоа дали овошјето и зеленчукот се направени по стандардите, затоа што се. Впрочем, и нема да имаш грижа на совест кога ќе му дадеш на своето дете да се загризе јагода. Секако се согласувам, но знаеш како, само ако доматот е вкусен и е сочен. Само ако цришите од внатре изгледаат онака како што изгледаат од надвор.
се додека не плачам, додека јадам киви, тогаш навистина не правам разлика во однос на диаметрот и на големината и на тоа дали се тие прави или криви. Мислам секако на мислам секако на производител, затоа што секогаш вкусот го ставам пред изгледот. Мислиш ли дека успеавме да го разбиеме овој мит? Искрено да ти кажам, се она што го купувам на пазар изгледа толку добро и е толку вкусно. Значи така, сепак овој мит баш и не бил некаков си мит. Добро, јас можам само да додадам дека за вкусовите не се расправа. Ете не во нов предизвик во следното издание. Ајде да одиме нора. Ајде, компир, синко, здравје да те компири. Од каде се јаболката? Наши се, домашни. Прскани се? Не, скроз се природни. Ама видов едни пред малку поубаво изгледа. Колку се? 100 кило. О, па зошто се вашите цени толку високи? Не се високи моите цени, дете мое, туку ти слабо си се омажила. Колку се доматите? 60 кило. Колку повеќе купиш, толку поевтино. Епа пуни додека не станат бесплатни.